Karibhoi Presbyterian Synod kalak pelipat bakno ika office trikam ka Bapura Jongka kadai ka office kadon nakasnong pham lapong nungpo Ribhoi district. Balak peliaka kat nyotarik ulubar arjat apply Daw Reverend Bibi Lamin Moderator General Assembly ka Presbyterian Church Jongka India. Pat akan nekajuk ka sengi la yok ru ban penheri kalamar ke Jubilee rupa Jongka Ribhoi Synod. La pelong ru da kajian sang duai balak simbenta da ki nong syarai balang na duki pastor kiteman bosan ban kurku kurdo ika tika office trikam ka Batumai. Kumban syupan pau baka balang Presbyterian nongpo kat pedang ru ika jian sang Synod rangba ka balak sedang na duka kat santrik luber bat ka jian sang pajba ka sing uturai ka kat kandai tarik luber kan long hamadan pham sim. Bat akajuk apor ka Ribhoi Presbyterian Synod kan rakheru ika cinta pa arton senam jong ka Ribhoi Synod. Haga bagi pai rungai ka balang Presbyterian niki santeli ki Presbyteri bakuntop ika mabuk sari kerai Presbyteri kanong tuluk matan Presbyteri, Ribhoi Syate Presbyteri, Ribhoi Sapngi Presbyteri, bat ka Ribhoi Mingi Presbyteri ke lawan pentuj syakati ka jirak he jong ka Jubilee rupa. Ban kini ya kene ka Ribhoi Presbyterian Church Synod Office, shimene ka kansi top ibu Ribhoi. Ada peteng di jauh belau pa, belau pun, belau bisi pun. Amen. Kum kedak bertersak jingkan mau ya ke jingdak arbusan senam jong ke Ribhoi Presbyterian Church Synod ngepli unu mau dapat kita bertersak jingkan mau ya kena diging nak kemudian profesuki niat ikam jong ke balang ke jong belai hangni ke Synod Ribhoi Presbyterian Church Synod. This Ribhoi Presbyterian Church Synod office building is inaugurated and dedicated by Reverend Bibi Lamin, Moderator General Assembly Presbyterian Church of India on 17 March 2023. To God be the glory in it.